Jadi ibu-ibu terutama anak darah hati-hati ke kokoro. Ya kali kasus pemerkosaan. Di sini ke ibu-ibu lau di kantor polisi melapor. Kada, Pak, kurang kada diperkosa. Kada polisi. Jika perkosa ke ibu. Tetanggaku Tommy Pak. Tulang udah. Coba cari tai pokok sarana na perkosa ki. Kedi Pak Patu kun japa. Engkau boleh dimuntu matruka na raka. Tungku timuku. Kemudian kakak matama dalam bulan. Terus nak kaki aja kanakku Pak. Ya roh aja kirinu. Aku kata secara na. Iwa kacalale Pak. Pak. Aja aku sedih kok. Soalnya mitaraka. Anjay. Kita. Yes.